AfriForum e batla hore lekgotla le leholo la maipiletso le lekole botjha qeto ya lefapha la bohahlaudi ya hore le nehelane ka tjhelete ya kimollo le sebedisa leano la B-BBEE. AfriForum e tswetse pele ho hlalosa hore lekala lena le bile tlasa kgatello e kgolo ya ditjhelete ka lebaka la melawana ya thibelo ya COVID-19 e neng e reretse ho thibela ho nama ha coronavirus. This was the application by the Tourism Department of principles that it sought applied in the circumstances of relief funding. And we say on that basis, this matter falls to be reviewed under PAJA. And then all the subsections, including the fact that the minister made a mistake in law by relying on Section 10 of the Broad-Based Black Economic Empowerment Act. Ka ho le leng, Solidarity e re tsela eo letona la bohahlaudi le sebedisitseng ho nehelana ka tjhelete ena ya kimollo ho bahwebi e kgetholla ho ya ka mmala. The effect, as opposed to the intention of limiting this fund to black owners of black-owned businesses only, is by implication, and I submit that it cannot be denied that large numbers of black employees are employed by white owners. Ho sa le jwalo, letona le re ha ho letho le phoso ka leano le sebedisitsweng. There wasn't an exclusion on race. It formed but a part of the assessment. Now, you may take issue with the challenges in how that assessment scorecard was set out, but on the basis of what is set out there was 8 points in it at worst. Lekgotla ha le a diha kahlolo nyeweng ena.